namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course ta hi khilwela hi Gagash loyi nga ta hi khe n'wi linka na timhaka ta Raptor. Yeah, and then from there of course ta tlhela hi hetelela hi Boy Sevenza loyi nga ta hi khe n'wi linka na Hagiazo. Hayi swilo swa ku swi jikini already. Hayi already. Yeah, so vo tala mi nga mi swi vonini including myself mhano kumbe swa yo va na nsati, but last time loko hi vona Raptor ka akhawunti ya Gagash hi video a ku ri ti 22 ta May. Movha ta mina va famba ni ya 17 hi yona ku ri last video ya kona na loko hi cheka vhele wa BMW a hi nga yi voni 330i na yo se a yi fambile na yo sure yi fambe after just before in a V-Class a yi fambile BMW na famba timovha ta mina ni ta vona loko ni vuya le and stuff like that. So kunto ke Master Troy za ta tula le yexe Gagash ni tiva le yexe yi ku is V-Class ndzeni ku V-Class Raptor Gagash. Munhu loyi a nga na xiphaza na loyi a tirhaka hi laptop wa best hi loyi a nga na xiphaza because people can access it va yi tekile na ha ri na yona Raptor neri magaza Raptor na ha ri na yona ni mi ni tiva ngopfu n'we mi ni tiva ku tlula swilo leswi hinkwaswo Raptor na ha ri na yona va vutisa ku Raptor yi kwini a ya ha ri kona na ha ri hava Raptor ka ha ri hava Raptor there is no Raptor hi njalo lento there is no Raptor a ya ha ri kona se swi tiviseni xisweswo mhaka yi helela kwalani ka ha ri hava Raptor so swilo swi fambisa xisweswo magaza ka ha ri hava Raptor n'wana vutisa ti-question to phu kasi yi lava yini o sungula loko fika makwani loko i nga vula problem i fikini problem ya fana ka movha na ngwela i hlaya Bible ma ehleketa la ila ku BFMS the post yi mina ko stage na le ndaku le okay hayi masipala mi nga za mi roketela mi tivisi na loko Raptor yi fika se loko yi famba a hi kombela ku hi kha hi twa mano yo Raptor la yi ngo ta kahle leyi a yi te mhaka competition na kokwana fonyo minkarhi ya mi nga ma hleketa la zange hi va na filter ka Master Touch xa ku zondiwa na hi tlhaveriwa munhu nga swi vula straight swilo liya ku va competition so hayi i ri yi fambeni hayi leswi nga fika swi tsakisa Boy Sevenza xiyimo xa le henhla swinene so kona hi ku hi reality a ku ri khale na Boy Sevenza a ri karhi a vulavula hi yona mhaka leyi ku na Raptor leyi na yo yi nyamala leyi the same a nga vula hi n'wana movha a yi xaviwini ku na yona a ya ha ri kona kasi swi nga ri ku hembeni na kona swi nga ri ku hembeni na kona so mara mhaka leyi ya Raptor ku ri khale a yi vurinyana inani Boy Sevenza mhano kumbe xa ku jealous leya xona but a yona se yi khale se na mina se ni nga pfumela 80% I agree ku Raptor a ya ha ri kona a swi fambisa no onhaka se yi khalinyana loko a yi lo onhaka Gagash nge a hi kombiseni ti-hint to se sweswi yi le ku lunghisiweni sweswi yi le ku lunghisiweni a se i khale loko sweswi hi le ka ti-images se manje na ku i khale se yi nga ha ri ku vonakeni le ka ti-images swa ku same day ne yo na ha ri ka ti-images ta ku ri same day vona ha ri 23 April ku hi le ka ti-images last time loko hi yi vona so leswi swilo of course swi nga ndlisa xiswona kwalani ku hi hala ka sayiti ra Gagash mara swo hela ntsena a hi kombisa ku na ti-promise ti taka ku hi sayiti rena mara ta hi khe hi n'wi landzelerisa a ni i yo vula phe na hi fike hi vula yena hi a vula ka swi tisa ka public but a hi twini ku i rini sweswi sure know to position yourself know yourself better vana valuna wena va languta Gagash wa ka Metropolis va languta Gagash va languta V-Class va ka u nga kumisa ku ngopfu ka nga ri na yona ntonse buti gwimbi ni tolo no masiku nyana kwala 46 gone it's a true reflection ya ku a ni twa ku vava loko no twa ku vava a va to teka basi ra vona tekini family na sweswi ta tetela xikweleti xin'wana very soon kwala xikarhi nyana kwala ka va July ta va yi koka Porsche a ku lengela n'wana koka Porsche SUV i ta zi ku pfo le misaveni la if you don't know ku la misaveni tele ku ta achieve ta yi koka Porsche very soon no ku byela sweswi ku byela i ta swi tiva ku mbilu ya wena a yi vi ready ku la ku twa ku vava i ta yi koka Porsche kwala ka July yale Porsche kwata loko ri wa kwata swi ta swi lawe ni ta va yi koka Porsche se swi tivi namuntlha
a ku lexi mi fanele mi nga xi tiva hi vutomi bya mina ni se mi mi tiva ngopfu mi tiva ku tlula swilo leswi hinkwaswo that's what I rap na ku rap ka fike update hi nkarhi ku a ya ha ri kona hi ta swi tiva na hina timene mara hayi as mi swi twa kwala na hayi ri gaga xi decide ku fika landa inani Porsche ya SUV ako swa balance SUV hava ni na yona hi to technical speaking hatchback ya yi nga yi fika sport car ya yena la number R mashasha yo tsutsuma na base so na SUV se manje ni ta va na yo no baka hambo xa ya normal ya swo boha ngwa xa leti kulukumba ngopfu swa ti rap swa ti tirha ku ti dyela petrol so yeah ngopfu mi matho nsati wa ku famba te loko mi lwana mi hoxa na nsati wa mi lava mana a mi ku ye pfonyopfonyopfonyopfonyo kwala xikarhi ka misava leyi we yi nga lunga na we loko ri na matimba ta koka Porsche ya koka Porsche vhiki kwala n'hwetini yaleyi a ku endlela n'wina hi kona July kasi ku pfuka kwala ka n'hweti yaleyi koka Porsche loko ri na hemba xikwembu a xi teki swi swa xona mara kwala a ku na leyi fambaka ku nga ta ku ye ku ta famba yihi ku vuya koka Porsche baka SUV ya laveka mutini koka Porsche mara rap ta ha ri ku yi vonene gaga a ha ri ku yi voneni rap na BMW la a ha ri ku yi voni so hopefully ku ngenya mali leyin'wana hi ta hi kha hi swi landzelerisa hikuva a ni swi teka social media hi swi vulavuriwa phe gaga xangu jelezeriwa u swi tisa ka media so hi ta hi kha hi swi landzelerisa jela mafurha na mana aya na va aya vutomi bya mahlweni swi la ku yi ta yimanyana a ni ku nandzika ku fe ku rhanga mahlweni swo swi endliwa swi ta yimanyana hi ri koka Porsche Porsche Nkulunkulu muhle njalo uzangipha amandla va ta vutisa loko n'hweti yi hela yi nga ri kona va ta vutisa kasi a yi swi fika ku Porsche ya kona hey wa chansa mfana a na mi tiva mara a yi kona mara yo vona gaga xiku yi ta yi ri kona hi July phela vanhu va ta va nga ri ku jelezeni hi leswi nga vula swona so loko se yi nga ri ku vonakeni ku ta va na ti-questions so why da wa yi lava swi lava swi lava Porsche yeah plus ti-busy ta mana a ya with the 7 kwala ya ni tivi ya kota ku xava ya kota ku xava a yi xava greatest in the game biggest in the game greatest in the game Simbi o tirha a ku na madlanga commission o tirha hayi ha swi twere no ku navela tinhlamba ni ta zama ku yingisela hopefully ni nga lolohi ku yingisela nkarhi wun'wana vanhu loloha ku yingisela ni kota ku sa nhlamba hayi swa ni borha swa tinhlamba hayi swi ndla ku borho video yi borha and swi ndla ku ni edita nkarhi wo leha ku na ha yingisela but hayi hi yaleyo mhaka and stuffs like that ku landzelerisa se khalenyana koko a swi nge se za swi va clear kahle na ha yimela boy 7 za ta kahle line straight a swi na ku i vula yo hagiyazi but khalenyana se a yi jikina kha yi vula xigevenga na loyi wo ti endla mfundhisi u xigevenga wena and stuff like that a ku ri khalenyana la ku ri munhu wo hi cheka date la loko video leyi yi endliwa a ku ri ti 28 ta June as you can see mara se boy se za xi vuye hi ku vuya straight swa twala straight ku i vula hagiyazi let's go so ya boy se za yi tsake ngopfu mhaka leyi ya mhaka ya rap yi nga famba a ku ri khale vhele xi kha xi swi vula a mi swi tivi ku lele Pitori movha yi tlhelini yin'wani na vafana va ta mi chazengo wa chomu lowo tlela tigeyi loyi a nga na chomu loyi loko mu twa ka themendela lowu wa mfundhisi loyi u lava ku dyela u tshama vo mfundhisi wa xigevenga i pfuka u beburiwa wena u tshama vona mfundhisi wa xigevenga u nga themende mfundhisi wa xigevenga eku n'wi le ku tumbeteni ka tigeyi leti mi tlelaku na tona hi ku mi khendli hi swoho sweswo a ni n'wi mi khendli hi masangu na hi boti na hi za hi boxa na ve le Pitori u ku n'wana lowu u nga khendla yena wa le next door u nge byeli nchumu wena loyi wa ha ku dlaya mintirho loko a heta ku endla brayo u nga n'wi byeli mfa loyi ku na mintirho a nga lova vanhu va ka Gaza a nga za mi jikajika hala u ku mintirho a nga lova u ku mintirho lowu a nga lova u nga endli nchumu boy la hayi gaga swi ku khendlina hi next door a ni ku na minkarhi leyi a nga ndla accusation na boy senza ku a ni ku na baki leyi a yi ri na yona gagaxi leya nisani liya kumbe a ni yive yi tlumba se boy senza i ri swi ndle hi gagaxi ku munhu loyi a famba hi yo baki leyi ivi a unfortunately a hundza misaveni leswi a referisa swona for those vhele va nga salela ndzhaku and stuffs
boys ingesiza ikuyitwa yona akiyazo la. U nga themende mfundhisi wa xigevenga i xigevenga loyi xigevenga loyi mintirho ya vulavula mani phela xikwembu xa beboti xikwembu xa ba munhu u ti humesa rivaleni i xigevenga munhu loyi u nga themendela mfundhisi wa xigevenga mani munhu loyi u nge hi byeli nchumu loyi we u xigevenga u ti tivi we u xigevenga we xi ta huma xi hundze hi boti xo hlwela xi ta huma u nga themendela swigevenga leswi mi swigevenga va n'wina mi nge hi byeli nchumu hi n'wina swigevenga swa ni ti ku bot given yi njhani la yi nga kona after yi tlhave ku tlhava na timali ta tisuti xi tlhe xi nga yi na le ka funeral leni na march and march tlhe xi nga yi i ku ti dyela nkarhi hayi mhaka yaleyo guys, I think for now hi ta va hi kha hi tseme kwala ya boy 7 leswo loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Hayi a ni tangi ku odeni ka age kasi wa luni foni nga khomi foyini hey no a nga ka wena a humi phula a ni tangi ku odeni mina rifensa mina wa ni twa ka we age wa luni foni nga khomi foyini mali nga ni lavi ni byelani loko teni kwalano